Mofia mo ye gbene keni ne wo mi ka cho atan shi akeni afine owowe ke cho osu jase ni saba chen ye hie owowe eto osu manche idi tetete ni no te owo the fourth wo afine ne ke wo Osu Homowo wo ba ngbe ni le first ke achoni eni atan ne keni ne awo mi dani wo wo ni awo mi Oye to amanya ba. Ya. Agele nwe. Akeni we. We kunu ba eji Mr. Edward Oteloy. There was share on ba eji Mr. Isaac Adumogu. We kunu ba wa so kusu wona feni be aka kan share on ba Wow, Kaka. Ago chebe janyeme. Amen. Mo se ni ma chebe ni bawo kan. Mi en fere do, ke ni ma chebe rara. Ni ma che. Ni ma che. Wo ma che ti ni.
femo aba mami woni bi femo fen ni o modern akaji wo kudo wo egudugba ni ekabra hawo ko e hawo no kitri ni wo sure ke ha manne ni di osu edi noya ekome femo agbene won town ni mo fia mo hu ni a se yen ke bele ni nyede ncheke ne ba kwa nyenna ataji no fia no ya no bebe oto fa isi ake na kanji wo ba fi na wo ka kita ake na kanji wo wo ba fi ni na kanji wo no wo fi na yo bia na wo ho si me fi afi ne apewo banyo ani na wo fi momo no fia no ni wota o ya fi na mi enyomo ofele ke wo himeji adromo na fe abashe wo hi koni eha ekumefemo abawosu ni eha mingramo ni nyise ko eba fe safu koni mofia mo hu ana e wo mi hye kami hye ye ni tu enjole ye no ya agi no ni ba futa oblanta bi ane amefe amenna no ni ya no nyise ko e wo be hey ni wonyo wo chon wo ke oblanta yo tamono ni mene ni ba no wo ke social media wona noko e wo be onupa fi oko me ka ke keno na ba fe lo no na fe ka ba me wa me na bu mi be oblanta e ke me sa ni yo osuma mi amele noko ni ya no mene oblanta amedeche amenye le ke social media ni amenye se na amenna no fi ano ni ya amenna no kwale na meshi ano kwale ena no kwale yo jameji eni ameyo ni woni femo femi yo wo ne bana ye de nkenye na akaji ano kwale baba ojimeni ye owo wese ke fe se nya kwa menu ni ameke ameje owo we nya kwa ke menye di meni ye ewo ano kwale edo mo chile bie ano kwale bie no ni ba me paake amenyese ni amedamoshi ye wo se eche nkura wo ayi o na cha ni manya ba ya agbede ni pa o sukote senkwami senkufu je wo se ye fe ni yosu ni a osu ma afi ya na gadi na o afi bene no fiano khashidi alon te diko akafote ombajo mo ki awo sumo ife mende jeman se ke meni yo wie mo ya file mo ajo nye fe omba o meji ajo mo ki awon fiamo afile efefo fe wona ni makalo e chonse le di atino sumo je lo ni chonse o ba gbe mo ake ashani afine oni woke na ka respect inhale ni yoje ni kika choice na ka leun jaishi ashani do ni wo fin wo kan obe na ka no mo ajo mo fi amo e ko me fe mo no ni wo fe o sio ti won to ni mo ko ake anokwale ni no ko me ni onye ni oketu oke wonu mi owo no nye no baje owo go shia ekome no yo biye mene woto ye ni ta biye na di owo o pa mo fia mo fa onye o ke mo ko aba mo ko shia no ba to le ma che mo ko shia o fi na kan o ke be baba ni ke be ye ke ni bi ki baba eto suma eto jute o to chakimu ni ma aye yin je bi na atwa na machine weden che wona ke ni bi yakunu ba si mancheli ne o ba chaklu su tete yo wo su edino ni o ba twa machine woni pe ma ke ni pa fai dodo wa government officials mo fiamu apomode ni de kensa ni kan wo ye ne akwemi ni aha ruling eka checho no bahani oso ayenye no bahani mambie anake yes awu manche ne echuni
Take me not take out a chat. What take out a chat? I don't follow. Mama here. No, no, Olake the base, the cash, she Olake Shano Pale. Then they can measure. Kuni ma, Mabi, Yan pay a few happy. Any of your community man said, I'm my affiliate. On by Jomo, get your imagine, can you pay? yeah.
Why you